ryavuye mu kanwa kayo, ijambo ryavuye mu mutima w'Imana rigana ku buzima bwawe. Iteka ryose rigira ububasha. Ntabwo Imana izirangarana isezerano, oya. Imana ntabwo izibesha abantu, oya. Imana ntabwo izisitazwa n'ibihe runaka. Nico gituma tuvuge ngo amen. Amen. Impanuka mu gihe cy'amasezerano, ibihe biza bikagwanya umuntu mu isezerano. Hari abantu bazavuga ngo umuntu ashobora gupfa isezerano ryiwe ngo rigihari, cyangwa ngo bimeze gute. Muri iri by'indirimbo mu Gakiza 15 aravuga ngo naho isi yavaho, ijuru rikagira gute? Rikavaho. Uwizera azogira gute? Azabona amasezerano. Aravuga ngo muri izo verse yaririmbye, aravuga ngo bari inyenyeri wizeye cyane, sibyo? Kuri inyenyeri zitabarika niko Imana yo mu ijuru igenda igwiza imbaraga z'ibyiringiro mu buzima bwacu. Tuvuge ngo amen. Amen. Buriya kororoka kw'isezerano no gukomezwa kwaryo mu mutima wawe ntabwo biva ku bantu bakomeye, si abarimu b'abahanga, ntabwo ari abasenga cyane, ntabwo ari abapasitori bakomeye, ntabwo ari abavugabutumwa bakomeye, ahubwo inzira y'isezerano, tuvuge ngo amen, amen, iri aho Imana ishaka ko inyura. Tuvuge ngo amen. Amen. Ntabwo isezerano rizahura nawe utarigeze uribabariramo, oya. Ni ukuvuga ngo icyitwa isezerano ni umugisha w'umuntu w'umwihariko nyina na se batazabagiramo uruhare, sibyo? Ni ukuvuga ngo umubyeyi azaraga umwana ibintu byose, ubutaka, inka nimba zifite, amafaranga kuri akawunti, ibiki shares zose afite akazimuhereza. Ariko isezerano ntawe uzi usharinga n'undi isezerano. Tuvuge ngo amen. Amen. Tawe ubasa gusharinga isezerano ry'Imana, tawe niba Imana yaravuganye nawe ikaba yaravuze kuri wewe, ikaba ariyo yonyine wumvise ivuga, humura ntabwo Imana izikerereza mu isezerano. Semene amen. Amen. Imana ibiriseriye ku ijambo ryayo. Iteka ryose Imana ibiri serious kucivuza. Imana si umuperezida ugenda uhohotera, si umwami uvuga ngo abitaho ngaho, si umukire uri aho ngaho wajeberejwe na protokolo nishe. Tuvuge ngo amen. Amen. Si umuntu Imana yarantangaje. Tuvuge ngo amen. Amen. Imana yarantangaje. Isa yihangana ikihagararaho ikavuga ngo ndavuze ngo naka bizaba bitya, bizagenda gutya, kuri wowe bizaba bimeze gutya. Ariko Imana igakingura umuryango mwiza w'ibikugerageza, bidafite abo bisengera, bidafite abo bivura, bidafite abo gukorera kansaringi, sibyo? Bidafite abo gukorera kansaringi ngo babashe kugabanya ububabare bwawe. Iyo niyo Mana izibasha kukubwira ijambo ryawe ryiza ryayo yateguye ku buzima bwawe, isezerano yaguteguriye, isezerano yashyize mu buzima bwawe, kandi rizasohora. Tuvuge ngo amen. Amen. Ariko ikitonda igakingura umuryango mwiza w'ibigeragezo. Kandi burya ikigeragezo kivuye kuri Satani. Tuvuge ngo amen. Amen. Shobora kugisengera ndahumirije ntagere mu mafungo.
ntagiye mu mafungo nosengera umuntu bateye amapepa akava mvuye ntimwakaza mubibona se abavuye iwacu ntumubizi twambaye za bote tuvuye ku kiraro tugakoma mu mashi tuvuye ngo amen amen tugakoma mu mashi muhuye n'umwana baseye amapepo akamambika akagira gutya akagenda habe n'ahantu tuvuye muri protector abandi bavuye mu bitenge twohurira hano bazanye umugwayi ntiyo tahagwaye ariko ari amapepo avuye kubarosa ayo twoyakandagira twoyakandagira habe n'umwana wawe aririmba gusa neza hari umukobwa umwe wuzuye umwuka aririmba iyi ndirimbo aravuga ngo hari umwana umwe w'umunyafrika yaririmbiye Imana cyane ngo arayiririmbira tuvuge ngo amen amen ngo aherako aracika umuntu wawe uririmba gusa nk'indirimbo mazangaha muhamuriba saburi ndirimba siyada umuntu waje yatonganye n'umugabo bivuye ku mapepo ayo mapepo yo kwa mashika bakamabaza aho umuntu waje sinzi ukuntu biba byagenze ariko iryo pepo ni rya Satani ikigeragezo rero c'Imana c'Imana Imana iguhaye ikigeragezo mu isezera Moshere senga buhoro buhoro tuvuge ngo amen amen usenge buhoro buhoro kubera ko nyiri gutanga isezerano ni watanze n'igikeragezo cyaryo yatanze ubundi ikigeragezo tucumva muri context itariyo ikigeragezo ubundi tuvuge ngo amen amen ikigeragezo mu yindi mvugo ni mutihane siko mu Giswahili niki ni mutihane mu Gifaransa niki examen aha mu Congereza examination ni exam nayo aho nidushaka tuvuge ngo ni question shaka tuvyitike ariko tuvuge ngo amen hari umwana funso uzabimukira muri classe buzere exam abaho bakavuga ngo baye uwa mbere nta exam yabaye byobaho aho rero umukristo wese Imana yaganirije ikamuganiriza agasenga akumva ijwi ry'Imana ntabwo yotinya exame y'Imana arayishimira cyane akayakira anezerewe akavuga ngo hashimwe Imana yemeye ko nca muri ibi bihe hashimwe Yesu basi Imana hashimwe Yesu yahuye n'ikibazo ahura n'intambara imuremereye cyane ahura n'ikibazo ahura n'ikigeragezo kibasa gutuma umutima ushiguka kibasa gutuma ibitekerezo byisheganya aravuga ngo se tuvuge ngo amen uko bibaye umuntu w'imfura nkanje ndabigenza nte mubona aremye ibyiringiro mubona ahumurije ndabigenza gute ngo yambura umwenda we arawumanika yambara imyenda ishaje afata ivu agimenaho ahamagara umugore we bavuga ijambo aravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo ngize gute ntacyo nambaye ariko zonasubira mu nda y'isi ntacyo ngize gute nambaye ibyo byose twari dufite byavuye ku Uwiteka umugore wiwe tuvuge ngo amen biravuga ngo avuga kumwe mu bagore batizera umva akakantu tuvuge ngo amen Yobu ntiyariteguye iryo jwi ku mugore wiwe iryo jwi ntiryari rikwiye kuva ku mugore wa Yobu umuntu uzuramya umuntu uzusirimba
umuntu uzi uhimbaza, umuntu uzi uyobora amateraniro, umuntu wese wakijijwe agomba gushaka uburyo umugore we nagira gute akizwa. Mukayobu aravuga ngo, ariko biravuga ngo ryari ijwi rya Satani, kuko Mukayobu mwiza wa kera ntiyari kuvuga iyo jambo, kuko bari barataramye, bari baratambiye Imana ibitambo bitabarika ari kumwe n'umugabo. Ariko Yobu avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore batizera. Ariko semene amen, Imana twizeye ntabwo twoyinganisha n'ibi bintu. Cyari ikigeragezo kivuye ku Mana yo mu ijuru kidashobora gusengerwa. Inshuti zaraje ntizamumaze ubumara. Imana yonyine. Yobu kuri 23 kweza gice cya 23 kweza ku 25 havuga amagambo, havuga ngo nobona Imana nkayibwira amagambo yaje. Amaganya abaye nk'ubugome mu maso ha, nibwo bugome mfite ubunyine, amaganya. Tuvuge ngo amen. Kugeza avuga ngo nashaka Imana iburyo sinayibona, nayishaka ibumoso nabwo sinayibona. Imana yihishe hehe? Imana iri hehe? Ijya Imana twasengaga iracecetse, iracecetse. Tuvuge ngo amen. Imana imaze kugushira muri mutihani izipima, ese ibi bintu urabikwiriye cyangwa? Umwanditsi w'igitabo cy'urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto Pawulo arandika ngo nta kigeragezo kizatugeraho kirenze kugira gute kwizera kwa. Icyo ni ikigeragezo cy'Imana. Imana ntabwo izigerageza bitambutse kwizera kwawe, iziguhereza bingana no kwizera kwawe, kagukubita ikigeragezo gihwanye no kwizera kwawe. Ariko muri icyo kizaba ugomba kumaramaza kwizera Imana, kwitambira unezerewe urangiza. Ariko tuvuge ngo amen. Umuntu wese ufite isezerano agomba kurebera ku bintu bigera nko kuri 4. Tuvuge ngo amen. Umuntu ufite isezerano ryiza ngw'icyambere agomba kurebera ngo ku nkoko irarira amagi ikarinda isoza igihe cyayo, itavanije mu buhombe, ikavanamwe inyungu zigaragara. Sibyo? Inkoko ukareba ukuntu inkoko izya yihangana ikavanamo umutungo ufatika kubera gutegereza yihangana. Iminsi 21 itarashira abana b'inkoko ntibosohoka mu magi, ariko ishize barahaguruka bakagira gute bagasohoka. Ukarera ibikwiriye ibyo wasezeranijwe. Akwiriye ngo kwitegereza. Tuvuge ngo amen. Ngo umugore utwite habe nubwo bamwandikira imiti imeze gute azayimwa, kandi akayimwa atitaye ku busharire bwayo. N'igihe cyo kubyara iyo kigeze bakamubwira ngo ntibikunda turakubaga, azavuga ngo sava nimumbage, ariko icyo nkeneye niki n'umwana. Ntacu umubabara umutwara, noneho ntaco muba haleluya. 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 Nta mubabaro dukura Imana yatuvuze. Amen. Nta mubabaro uhungabanya isezerano ry'Imana. Yego. Nta mubabaro uhanye n'icyo tuzahabwa ejo. Abo tuzaba ejo tibahwanye n'umuyaga twaduhura nawo no. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Kugeza ubwo ijambo ry'Imana ryashikiye isezera ryari kuri mugerageza, ryari kuri mugerageza. Ikindi ngo umuntu akwiriye kwitegereza, mugomba kurebera ku muhinzi iyo asohoye imbuto. Tuvuge ngo amen.
agiye kubiba biba bimeze gute? Aza biba ari wenda ari nta kindi asigaranye, ariko ngo akabiba mu butaka ibintu bibora, bwasa ngo bikaza ari bizima. Ngo umunsi iyo agiye gusarura azajana ibyishimo bihebuje biruta bya bindi yamanukanye agiye kugira gute? Kubiba. Umuntu ufite iki? Isezerano ry'Imana. Ugomba kwitegereza ngo umuhinzi iyo asohotse biba biremereye, ariko iyo asohotse ubwa kabiri kuja gusarura abafite, ndetse abafite no kurarika n'abandi ngo nimuze dusangire umunezero. Ariko bitarabuko aba ari wenyine, aba ari wenyine. Tuvuge ngo amen. Amen. Tuvuge ngo amen. Hallelujah. Ese ninde muntu wobana n'ingumba mu gahinda? Ari wobana n'ingumba mu gahinda? Ninde womenyera, ninde wo kwihanganira intimba z'ingumba? Ninde wo sihanganira? Ariko iyo umuntu w'Imana agize umugisha akaza, ninde utosangira n'ingumba ibyishimo? Ninde utosangira n'ingumba umunezero? Tuvuge ngo amen. Umwuka yarambwiye ngo usureba utekereze, wongere witekerezeho. Umuntu wese iyo bitarakunda nta nshuti, nta munezero. Kandi umuntu ufite isezerano n'ibyaho turi kwanditse hano mu bitugu cyangwa hano imbere, riririya mu mutima w'umwuka n'iriya bizahurira. Siyo? Ukuvuga ngo noneho ugomba kugira uruhare rwo gutera intambwe. Sibyo? Kugira ngo muzahure naryo hano hari urugamba, hari intwaro zashinzwe ziruta ziriya za Ukraine. Hariho amadrone akomeye, hari ibifaro bikomeye, hariho abahanga b'intambara bameze nka ba Goliyati. Sibyo? Ni gute babwiye Dawudi? Baramubwiye ngo uriya mugabo agize imyaka myinshi agira gute? Ari umugwanyi, ari umugwanyi usugwana intambara akazinesha n'intwari y'Abafilisitiya. Wowe turagwana nimwe? Abwira umwami Sawuli, aramubwira ngo uva mwami Sawuli, nagwanye n'idubu, nagwanye n'intare. Umufilisitiya utarakebwe nobura nte kumuhwanya nk'imwe muri izo nyamaswa? Usubasa kumenya ngo se ibyanse bisasohora mpuye nande? Usuhaguruka umeze nk'umujuweri ugiye gukina perinati. Umvise moshere? Mu gitondo nuzuka, uzuzuka ukarabe, wambare, uje muri miroir, wirebe uvuge ngo se iyi niyo future cyangwa present? Uyu niwe jewe w'ejo or no? Kuko umuntu wese usenga, umuntu wese ufite isezerano agomba kuba ari umunyamasengesho wo mu rwego ruheka rurenga urw'abadayimoni. Sinzi ko twumvikanye ko agomba kuba arusha abadayimoni amasengesho. Kuko umuntu wese uhanye n'abadayimoni amasengesho, uwo azajya ku masezerano y'abantu. Urumva mbabwira aka kantu? Tuvuge ngo amen. Hari igihe tuvuga ngo twarashitse, twarashitse, wareba n'ibyo washitsemo ugasanga n'umugisha w'abandi ujyanye. Ugasanga ujyanye mu mugisha w'abandi, niwo ujyanye, ariko si uwawe, si uwawe. Amen. Si uwawe. Icyo nicyo gihe abantu wabona ubutunzi bujyamye Rangata, wabona ubutunzi bujyamye iriya mu Rwanda bakaza bashingura ni hehe? Soro. Wabona ubutunzi bujyamye iri iwacu munsi y'ibitaro runaka, munsi y'umuhana runaka, ku nzu ya runaka, wabona ubutunzi bugiye buhajya. Abantu bapfuye batakoze iby'Imana, abantu bagiye bafurungana. Muzi gufurunganya umuntu? Gupfa kigafura. Tuvuge ngo amen. Amen. Kuyitana. Ese iyo Yosefu bakuru biwa amasha ngo tumwice, inzozi zari gusohora? Zari gusohora.
iyo Dawudi agira ubuhanya Goliyati akamusingira aho byari kubaho. Ese iyo Samweli ategera ngo agire ibahati bene Eli bagende nabi, ibyo Samweli yakoze byari kuzabaho. Iyo Dawudi atagira umugisha ngo Sawuli ananiranwe n'Imana, ko n'ubundi ataravuye mu Mana, yaravuye mu bushake bw'abantu, Imana ikavuga ngo mbonye umwana umeze kuko nshaka, uzayobora abantu baje kuko no bayobora mpari. Oh, haleluya. Kuko Imana ni ukuvuga ngo Dawudi akazashira mu bikorwa by'Imana ishaka gusa. Nuko soje njyama sinzire niziguye kuko Uwiteka ambere y'amaso. Kavuga ngo nta kindi ziringira Imana. Tuvuga ngo amen. Haleluya. Ziringira Uwiteka, zaje niringira Uwiteka Imana. Ta sambo narimwe bene rya Samweli ryigeze rigwa hasi, kubera ko Samweli yari afite amasengesho ari ku rwego yakazagenda gusa abohoza. Ukenda abohoza. Dawudi nta rugamba yarwanye ngo arutsindwe, ntawe, kubera imbaraga z'isezerano. Burya isezerano riza rikotoriza gukora ikintu runaka. Isezerano ndashaka kukubwira ngo tujyane zukuje gusenga, yemwe turi abantu b'agaciro, ntitubigendana, ntitunabizi. Tugenda turi abanyantege nke, ducitse intege, twihebuye cyane, kubera ko n'akayofa twoja zogenda gutya twoja twokwerekera. Oh, haleluya. Ko bene data, bene mama, umuryango ari ufite zogenda gutya, hagarara. Niba ufite isezerano cy'Imana wiyagane, reka gucika intege n'ukuriza Yesu. Dore Imana kandi ntivuguruza ibyo yavuze byose. Dore Imana niyasenda y'ubuzima bwawe, niyasenda ntawe uzirungurukamo. Isezerano niyasenda y'ubuzima. Haleluya. N'impapuro uzawubura gutya ukavuga ngo ngeze kuri iki, asante Yesu. Amen. Bwase basakumbura ibwase abantu bakanga. Nico gihe wanasifiwe sana. Nico gihe usanga iwawe ibirori ntibizabishira, ibyishimo ntibizabishira, munezero ntuzugabanuka. Tuva mu bwiza tuja hehe mu bundi, kuko isezerano ry'Imana saga cupa kamwe k'amazi. Isezerano ry'Imana ntabwo ari envelope imwe y'idolari 100, ni umugisha tugenda dukonjoraho. Amen. Tugenda dukonjoraho. Ni ubutunzi butazabubora, ni ubutunzi bw'umuntu umwihariko. Tuvuge ngo amen. Amen. Ni umwihariko ubuzima bwawe, ni asenda ugomba kuzumva ngaho. Semeni amen. Amen. Semeni amen. Haleluya. Ta muntu uzwagurutse ubundi ngo ja gukora iki. Niyo abantu bagiye kugweza abantu tuzi bw'amafaranga, azahamagara mwishwa we cyangwa muzara we cyangwa muri umuntu we cyangwa uwo bafitanye amasano ya hafi, akazi runaka, gafite salere runaka.
uko amatelefone tuyaguze kubera bene data bari tubabwire batubwire communication ariko tuvuge ngo amen amen gukomerekana n'ifu ukazuribwira ngo wamana tandukanye n'umuvandimwe unye tuvuganye gutya ariko ni wowe ma nukuri turi data wacu uri data turi data wacu uraruta ba marume ubaruta turi na mushiki wanje tugira igihembwe nta gihembwe rizarihinduka kandi ntirigashuka ni umutungo pana ujyaho ba papa abana basaburana umutungo muri bangahe mwanyuha abana 8 bogabana izimwe oya mugakwigwa mwese mufite amapurota ngaho 8 tuvuge ngo amen haleluya ntabwo ari yazo ntabwo ari akazu kamwe ubutunzi bw'umuntu n'umugisa w'umuntu tuvuge ngo amen n'umugisa n'umutungo w'umuntu agendana kuko ntawo kwaka niyo havuye ntubona ubunyina ntabwo ndigidura ndi hano Kasara ahandi niba ministeri y'Imana iri muri jewe niba afite isesero ukubasa afite haragidura aho kaza Kasara ntabwo afite hari nguko isesero ndajana n'isesero cyane isesero abantu bori profita abantu bo profita ryasezerano bagaprofita wa mu bagaprofita za mbuto ariko isezerano sijya isezerano nijya abantu miliyoni 2 aho zarantanguye ndatungurwa gutya ndavuga ngo sikumeshe n'abantu bangahe mbese se abantu ni bangahe babaye kugana ndahumiko Yosefu wari utunze umuryango urugo rwose ubwoko bwose ndakatuva ngo mbese bari batunze isezerano ry'umuntu umwe Yosefu gusa ni wari watungishije muri Egiputa umunsi wose byari triplosation aho iriya muri iriya mugami iriya ikuru bamakorogana ngo bakorogana mu bashane jera ya ikuru nukuvuga ngo ni hari akamiti aha hirya ka west babakubite basanga muri cya cyumba babashizemo hacunga nk'undi muntu ukomeye ufite ingenga bitekerezo ikomeye ari we Yosefu noneho ngo bamukubitamwe apfa gukubita uke kazi ya roho ibarikiwe kazi ya roho ati wanda kuwo akazi kawe karakahe ati niriya ikuru uvuye ikuru none ejo wewe ibyawe bizaba byiza wowe uzotaha wowe ho uzosubira mu kazi uzaba umwe uyu wacu ese urubanza ruzomufata bazomumanika azopfa ndakabuza azopfa aho mwene data undi nawe azotaha ariko uyu azopfa byaba bihinduka buke wa muhungu ujya muhungu bavuze ngo azotaha ashikeyo avuga amakuru aratinda
aratinda umuntu uvuye muri perezida se yavuga amakuru muri perezida aratinda ubuce biri tiripota kwa Faraho yajyama yicura ibintu nabonye simbi ndi mutabivuga mwese murafa kujya igihugu kigizwe n'abagabo benshi ariko kiza ijambo ry'umwe rigira ubasa kuruta y'abandi bose. Faraho afite abasirikare hano hanze mwebwe abategetse mumbwira icyo narose tacu mugume aho ngaho niba mutakimenye mugume aho ngaho nta gusohoka hari abasirikare muhamagara abanyabwenge bishye muri side aho murangirije Kenyatta University abandi hehe abandi nimuvuga amakuru aho mwicara abarozi ni muzi mwaraye muroga mufite ne office ikomeye aho nimuvuga amakuru naraye ndose ba chef bose abachief bose barahiwe wamare kurirwa wa mugabo wazanye ibyo kuryaga dash umwami tiya mu icyayi narance byanze none tariko mbere yuko muhereza nama hari amakuru mfite yavuge mwana waje twese imana turi aravuga ngo hari akamite hari umugabo wamboye gutamuzi nawe ambwira ibyaje yego kandi uko yasoba niko byagenze na mwene data yavuze ngo ucarafu urubasa rwacu baruvuze neza pi mwami yamahereza itegeko timugende muzana uwo mugabo ijya kinyozi muri supermarket bamwambisa amahuza aratandukanye agize gute aratandukanye amabenti arutana tuvuge ngo amen amen siko ishati yawe simbi niziza sibyo ariko uyigure hariya mu mujyi ku muhanda wayigura 300 wayigurira gidurayi 100 sibyo aho wayigurira tuvuge kaza Westland aho 2,000 suko wazamuka gatoya uhawegereza iriya haja ku ambasade y'u Rwanda na he 5,000 za karene ni 10,000 irashata mu iduka iri kote ahige yisiri si 5,500 ayandi 600 ariko kwiduka jya hariya ngongorode ni 20,20 na bingahe na 5 none tumugende muje ku maduka gay'umwami haje umwami azayambariye ariho mugurira abarambaye ngo afe kuza ati ngabe kuvuga amakuru tuvuge ngo amen haleluya va kuvuga amakuru ati mwami we izo wabonye ni ibintu bibiri tuwabonye inkasi zibusha n'izindi zigandaye ati ukubure hakika muri sake ikintu kizaba cyabaye niki hazabaho ubukene kirisi ikomeye ku isi ariko nimugerageza gutunganya ibintu bizabatunga kandi muzasagurira n'abantu bantu bose Faraho yabapimye yarebye abona iyi side abategetsi ntawo bishobora ira side y'abanyabwenge ntawo bishobora ahijya mu barozi ntawo bishobora ahijya wiwe mu ministre biwe ntawo ti noneho tubugire gutya icyambere tuguhaye akazi turakemezanya twese tukome amasha bamuhaye akazi urakabonye neza akazi keza kuko muri twebwe ntawo bishobora izo ngizo uvuze uko bivuze ntawo bishobora muri twebwe ti none tuguhaye akazi kiki uhagarariye
yasinyiye Faraho ngo agasinyire akora ikindi kintu aramubwiye ngo uru rupeta nguhaye niryo kasha usibye jewe uwa kabiri ninde ni wewe ntawe uzaka imipaka yose y'igihugu ndayigushinzira amaboko yawe nta kanjo nta bintu zo gukorora ni ukuvuga ngo bazaza babuguza ifaranga zize uzibike bakongoza ibyo kurya uze ubibike ibintu byose bibaye ibyawe kera abagize ubutware ukoga ya myambaro ni ukuvuga ngo atakagenda kumva uzi umuntu wakenye neza 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 wabaye muri ibintu ati iyi ministeri zayijere gute ibintu none ngo aswagira indi confidence yama yumvamo nyine kuyobora ngo yumvemo kuyobora umwaka wa mbere barahinze barejeje ise na nyina nta makuru uwa kabiri barahingiza barejeje uwa gatatu uwa kane uwa gatanu uwa gatandatu uwa karindwi umunani uw'icenda uw'icumi inzara yateye ku isi yose ibyo kurya bibaye bikeya n'ibyo kurya biba bikeya habeho gutya crise mondiale ibaye nta handi hari isoko nziza ni hehe ni muri Egiputa niho gusa hari ibyo kurya kandi akaveri kamwe ko arakagurisha ifaranga utobara ariko ukanguka kagura sawa tugendeyo baragiye bashike ngo ntibamumenye icambere yarahinduye stat yari yaravyibushe yaravyibushe yarakuze ibintu vyabaye ibindi ibintu vyarahindutse namenye kuri se w'imigisha Imana y'iburibiye erega sinakurekurawe namenye kuri se w'imigisha Imana y'iburibiye erega sinakurekurawe sinakurekura erega sinakurekurawe Hamutu bitobera hanuwo bitobera bitinda kuza wari umuntu kabandi hamutu bita hanuwo bitakwira nuko bitinda kuza wari umuntu kabandi ntabwo tugira itandukaniro ritandukanye cyane nigiye gusa byaciyemo tuvuge ngo amen arazamuka umunsi yazamutse bene baramuyoberwa barashyanja mbere ngo ariko akubita amaso ADN yamihura atabana bene data n'ukunda babonye abaneza abatwara abanye abatwara araranye abatwara kuranye ngo abahereza ibyo kurya na za faranga zabo azisubizamo baragenda ngo bagere munsi baruhutse basanga bafite ifaranga bafite n'iki n'ibyo kurya ngo bibatera ikibazo siyemewe tuzogaruka guhaga ute n'izi faranga tutakiranutse uko gabatubonye ninde wabonye nisezerano tuvuge ngo amen haleluya musambura amaboko haleluya haleluya niki tsagara niki kyakibareka nisezerano rihari genda ryo gute rihagenda ribareka kugira ngo neza muzaze mwese ntibari gufuka bari batanga imana yari yavuze ngo muzafukama muri 11 siko bivuga muzafukama muri 11 mwongere mufukame hari izuba hari ukwezi basofukama iso na nyoko
bazopfuka ntihari gupfukama abantu batanu ngo bikunde. Imana yari yavuze ngo ni 11. Umwe agenda asubiza ifaranga ashikara mufata ngo amufate arabwira ati mugende muzazane naka. Baragiye baraje bose ngo inzara imaze gutera baramuzana. Benjamin ngo bamushitse gutya taho bose itarimwe. Iyo ni round 1 bose barubarara ngo bubarare round 1 timugende gamusase muzazane na muzehe kene Yesu baraje bose round 2 baraje bose na se na nyina bose imitwe. Imana isohoza ijambo ryayo uko yakarivuze niko izigira gute izirishitsa tiza yisubiraho. Imana ni nyamaboko. Yego. Tuvuge ngo amen. Amen. Yosefu umutware arakura. Noneho ngo barororoka baba miliyoni 2 n'igice batunzwe na ryasezerano gusa ryande rya Yosefu. Utungishije bangahe? Umutungo wawe ufite isezerano rikujyanyemo hari abo yagirira umumaro, hari abo utekereza ko rizagirira umumaro. Niba ufite isezerano ry'Imana ugomba kwitwara neza, ugomba kuribera amaso, ugomba kuririnda ibyo rigira gute, ibyo rivangira. Sibyo ugomba kuririnda ibyo rivangira kugira ngo rizuzure. Nimara kuzura uzaba umugisha wa benshi, uzabera benshi umugisha. Nubera masiki isezerano ry'Imana tiriza risasa rihora ari rizima. Umuntu wese namenye uko aje isezerano giwe, kandi nta muntu utagira isezerano, nta muntu utagira na gahunda n'Imana keretse umuntu wagenze nabi. Nimba utaragenda nabi gerageza uje ku rugero rwiza rwo kusabana n'Imana kandi isezerano ryawe ryongere. Barabarinzi bavuze ngo yatumye Yesu kugira ngo aze kuzura ibyacu byagize gute byapfuye. Sibyo ajya amasezerano yose mwari mujyamyeho mwari mwarataye usingiye ko atakibaho. Iby'Imana ryo ntiryoshira. Muhaguruke muyasengere, muhaguruke muyubakire, muhaguruke muyahingire, muyabagarire. Azera kandi azavamo imbuto ziza, azatanga umusaruro muzima. Ijambo ry'Imana rituganze. Amen.